Sanibona, igama lami ngo-Amathula. Sizokwenza i-equation yomugqa we-algebra. Ngiyakwamukela emkhangisweni wokuthola i-equation yomugqa. Masiqale. Asithi lana benginamaphoyinti amabini. Asithi bengino-1, 2 phinde futhi liphoyinti ngibe no-3, 4. Bese ngifuna ukwazi i-equation yomugqa kulamaphoyinti. Ethi sithole ukuthi lo mugqa lona uzobukeka kanjani. Sidwebe kanje. Lana soba no-1, sibe no-2, phoyinti lika-1 no-2 ngimbeli. Bese siba no-3 lana. Bese siba no-4 lana, iphoyinti lethu libe la. Bese-ke umugqa wethu uzobukeka unje. Uzobukeka uyinto efana nalena kanje. Manje sifuna ukwenza sifuna ukuthola i-equation yomugqa. Ifomu ye-equation yomugqa esijwayele lana esiyaziyo kakhulu ingu-y. Ingu-y ulingana no-mx plus b uhlanganiswe no-b. Lana u-m wethu uyislope. U-m wethu uyislope. Bese-ke u-b umele i-y-intercept. Angazi kungani basebenzise u-m no-b, kodwa iyona indlela abayisebenzisayo. Lana-ke islope ukuthi umugqa uphume ukuthi islope sichaza ukuthi umugqa uphakeme kangakanani. Y-intercept yona ichaza ukuthi umugqa undlula kuphi kuma-y axis. Manje asixazulule. Manje asenze i-equation lena sithole islope sethu u-m ungu-rise over run, ungu-rise udivide ngo-run. Lana kusho ukuthi inani oya ngalo ku-x unyuka kangakanani ku-y. Ilokhu kuchaza u-run over rise. Bese-ke lana enye indlela esiyaziyo ngoshintsho luka-y udivide ngoshintsho luka-x. Lana ushintsho luka-y uludivide ngoshintsho luka-x. Manje-ke asifake amaphoyinti ka-y. Sibone ushintsho luka-y ukuthi luyini. Sizosebenzisa u-4. Sizoqala ngo-4 bese umsuse ngo-2 bese ngale phansi sizoqala ngo-3 ngoba siqale ngo-4 ngale nangapha kumele siqale ngo-3. Ngakho-ke sizoqala ngo-3. 3 wethu uzosusa o-1, uzosusana no-1. 3 uzosusana no-1. Bese-ke sizothola u-4 ususa u-2. Uzonela la ethemba. Okay. 4 susa u-2 uzokunikeza u-2. U-3 ususa u-1 phinde futhi akunike u-2. Ngakho-ke u-2 over 2 ungu-1. Lokhu kuchaza ukuthi islope sethu singu-1 kuyiqiniso ngoba uma siya kanye ku-x sinyuka kanye ku-y, noma siya emuva ku-x sehla kanye ku-y. Manje sesiyazi ukuthi i-equation yalo mugqa lona izoba ngu-y olingana no-1x ohlanganiswe no-b. Lokhu kuyafana nokuthi ngu-y olinganiswe no-x ohlanganiswe no-b. Manje ekusele ukuthi sikwenze ukuxazulula u-b, kumele manje sithole u-b y-intercept yethu. Angithi kumele sithole u-b. Lokhu singakwenza kanjani? Ngoba asinama-variable awu-3, singathatha le phoyinti leli, singasebenzisa iphoyinti leliya elilodwa, noma usebenzisa leli noma usebenzisa leliya, kodwa ungasebenzisa iphoyinti elilodwa kulawa abakunikeza wona ulifake lana ukuze ukwazi ukuthola u-b. Ngakho-ke nasenze njalo. Sosebenzisa iphoyinti leli lokuqala laphayana la u-y wethu engu-2 u-x engu-1. Ngakho-ke sizokwenza kanje. Sifuna u-b, lokhu kusobala lokhu ukuthi u-b wethu uzoba ngu-1. Ngakho-ke i-equation yethu izobukeka kanjani ngoba u-y wethu ungu-1 kuzoba kanje. Izoba
y olinganiswe no-x ohlanganiswe no-1 ngoba i-y intercept yethu ingu-1, ngakho-ke na izobukeka kanjena i-equation yethu. Lokhu kuchaza ukuthi uma uya esandleni sokudla unyuka ko-1, ngakho-ke asenze esinye. Asithi bengifuna ukuthola i-equation phakathi kwamaphoyinti amabini. Point lokuqala lami sithi ngu-negative 3,5 bese iphoyinti lesibini kuba ngu-2, negative 6. Asenze okufanayo nalaphayana, senze u-m abe ushintsho luka-y oludivide ngoshintsho luka-x. Asithathe leli phoyinti njengephoyinti lokuqala, sisebenzise leli, so to negative 6 osusa ngo-5 bese iphoyinti lethu lesibini esizodivide ngalo sizoqala ngo-2 sisuse ngo-negative 3 lo ongale esandleni sokunxele. Bese-ke lokhu okuphezulu lana njengoba ubona lana sisusa u-2 ngo-negative 3 na. Bese-ke lana lokhu okubini kuzokunikeza u-negative 11, u-negative 6 osusa u-5 kunikeza u-negative 11. La ngaphansi lokhu kuyafana nokuthi u-plus kuyahlanganisa, ngakho-ke na u-2 ohlanganiswa ngo-5 uzokunikeza u-negative 11. Sine-slope lana sika-negative 11 uzokunikeza u-5, hayibo uzokunika u-5. Ngakho-ke na lana engifuna ukubonisa yona ukuthi uma wenze u-negative 6 i-numerator yakho, i-denominator yakho kumele kube ngu-2, usebenzisa le oqale ngayo. Noma-ke asithi buwenze ngenye indlela lena bowuthe u-5 osusa u-negative 6 wadivida la, kusho ukuthi uqale ngalela point lelana lokuqala, bowuzothola impendulo enje. Yabona impendulo yakhona icishe yafana naleyo ukuthi lana u-5 u-negative laphayana u-11 beka-negative, kodwa nje ngifuna ukubonisa kona ukuthi uma uzoqala nge-numerator yakho le wenza isiqiniseko sokuthi ne-denominator yakho uthatha la uqale khona, uthatha kulawo maphoyinti lawo la oqale ngawo. Ngakho-ke na lana i-equation yethu siyazi ukuthi islope sethu singu-11 divide ngo-5 x plus b. Ngakho-ke manje sifuna i-equation, sifuna u-b ngoba asinaye, sifuna ukuxazulula u-b, sifuna i-y intercept yalana. Masithathe la maphoyinti lawa, masithathe iphoyinti elilodwa, hayi wonke, elilodwa noma yiliphi, sisebenzise ngalo ukuze sixazulule u-b. Sisithathe le phoyinti lokuqala leli la u-y engu-5 khona, u-x wethu engu-negative 3, ngakho-ke nalana u-negative 11 over 5 uzophindwa ngo-negative 3 ohlanganiswe no-b lo esimzingelayo. Bese-ke lana 5 wethu lokhu okubini kuzokunikeza u-33 over 5 hlanganisa nonogwaja wethu u-b esimfunayo. Bese-ke lana soba no-5 osusa u-33 over 5 bese-ke asisusa ngo-5 konke sidivide ngo-5 konke kanje. Ngapha-ke sizoba no-25 osusa u-negative 3 over 5, lokho kuzokunikeza ubani, kuzokunikeza u-negative 8 over 5. Manje-ke nangoku nogwaja wethu u-b ungu-negative 8 over 5, sesimtholile u-b. Manje-ke chaza ukuthi i-equation yalo mugqa lona izoba ngisebenzise umbala ohlukile, izoba ngu-y olingana no-negative 11 over 5. Islope sethu lesi sisithole kuqala u-x wethu bese nogwaja wethu u-8 over 5, i-y intercept yethu ngu-8 over 5. Ngiyathemba lezibonelo lezi ezimbili zikusizile ukuthi ukwazi ukuthola ukuthi uthola kanjani umugqa, equation yomugqa. Uma uxakekile ungavele wenze islope sodwa bese wenza i-y intercept yodwa bese uyaqhubeka wenze i-equation. Masibonane ngokuzayo, kodwa ungakhohlwa ukuphinda usivakashele futhi ka-ClickMaths uthole ezinye iy'bonelo ukwazi ukufunda nathi njalo. Qoqa ama-distinction phela.